phakamisa lelo ngabe ngizabuzwa ngoba ngizomvede manje konyoka ambisa ngabantu zonke akhonyuka bo akhonyuka ayithandazela la ekhaya uyasonta babethu la ekhaya bamuthi leyo nyanga ingabe ayivelile ngani ukuthi yiyo le ngipha amandla izinyanga ngabe nayo ifuna ama-customer ngokuthi yaziwa yimi ngedwa leyo nyanga ipi leyo nyanga ayisasho ukuthi yimi njalo lo wenza ukuthi ahleni bafethu akhonyoka la ekhaya akhonyoka bakwethu akukho nyoka la ekhaya cha akazothi abathikithi ingamlendo engawe engathi sonke It's your Mandela, it's your Mandela, it's your Mandela, it's your Mandela, it's your Mandela.